May kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo uray naganos, sumged na may sungrod. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Nay, apay nga adda ka dito'y Janet. Di matrumbang kumaan nagisursur ka iti lakom aprut-prutas. Ay na, ni Leonard ti imbaon ko nanang. Anya, ay por Diyos kamat anak ko. Apay nga'y adya asawam ti imbaon mo. Man ano kumaya nanang? Di ka kadimasyan ka ni Leonard nga asawam, Janet. Imbes ko mga aginanamat, takakaiso na Domingo ita. Awan trabaho na iti construction. Ngam imbaon mo pala ang matamang isursor ka na gitila ko maprotas. Ay, anya kay lakit din ayan nanang. Awan matidakas na itinaramit ko kunak manan. Kan may saan ko matapinilit ni Leonard? Dinamag ko no kayat na nga isursur dagiti lako ka prutas. Tamasadutak ket nga ron. Ket wan kunana mat. Di ison tinapan nagisursur ka dagiti lako. Ay unay kamot Janet. Anya nga minti pa ka kumikumam dito'y balay aya. Ay na, awan. Kayat kulati makainan na. Tangay aldaw mo ti Domingo ita nanang. Kat jay makalawas anag construction nga asawam ti pinatudon mo, anapan nagisorsor iti lakaw. Kaawam matidakas na kunak manan. Ay na, di ka lamasyan iti asawam mat si ka Janet. Ay na, nanang, kastala ti biyag. Pakaisuna na da nakitinagagat, nasingpet ken responsable nga asawa. Ay, Di enjoyak mat. Kastala ti biyag, kunak manan, nanang. Ala, naglalabagad ang itila ko mamansanas. Guwapo. Wen, nasarangsang dagita. Saan akas ka dagiti da dumaaman sanas, akas lakapas no kwagatayom. Kasta ayan? Wen, kem nalakalaeng tilakok. Talo ti 50. Saan akas ka dagiti da duma, 20, wenno 25 ti maysa. Ay na. Talaga makaiayo ti gumatang. Ay ket, gumatang ka nga roden ma'am. Si Kamat, di nakawagan iti ma'am. Paula ko namlatan kanya. Ay. Oo, apa yan aklaat ka. Paula latan, tiyawag mo kanya ko na. Ay. Nubir nga sa naklatan, gulpiak day tila ko maprutas. Ngam na di mo kayat, sa anak agumatang iti oray anya alakom.
Saan Gumatang ka. Paula. Ay na. Kasta, Ay na, nagsumitan. Di pa nang ibalikas mo itinagan ko. O sige, gatangak amin ang dagitila ko maaprotas. Gulpira kon, taman manumit laangan day tanabat bati alakom. Masapa ka rumarinton bigat, Leonard, ha? Anda na pataga papanak. Wen, Janet. Awan pa'y lang ti pakikonstruksyon na mita, tanalpas mutten din patakderyo abalay. Iso asikapay lang ti mangisursor kadagiti lako kaprutas. Sige, tayo imutig tulat tangaro din. Ngam daw asik at tarimaanan jay tubo ti danom ijayan da Paula. Ni Paula nga agpapaay ijay club? Wen, isuti ka na yun amang gulgulpe kadagiti sursur ko apruta sa lakom. Agtedted niya min jay tubo ti danom ijay pagnanaidan na, nga agturong iti lababaw. Dinamag na, no, kabailak nga ornusain. Kat, wen, kunakmut na. Iso atang danan nakanaw amang ornaus. Ay kat, nagsayaatan ngay no kasta. Isupay matamat gadam. Alang aron, maturog akong tamasapa ak nga agriing inton bigat. Anya jay kunamben. Masansan mo ta makitak ni Leonard a manugang yo. Amapan ijayan da Paula. Tata, Paula nga. Ni tata pun sumit. Ni Paula nga abay larina. Dito agpapa ijay nightclub. Dito manala. Ay na. Anya nga itar aramidan ni Leonardo a manugang ko jay. Ayan day jay manala. Jak amu tata. Isong arot adamagag ko makada kayo. Nay. Jak amu day taa. Di mo pa'y naibaga kat jak pa'y maamuan. Kitain niyo ba si tata? Amangan mo't no. Ay, ben Jak magustuhan ti kasta ajarmaw, ha? Kwa. Pasensya kayong tata. Sandak mo't sigura mapabasol. Amok ngamin noon niya klase ti babae da dya Paula. Akanayon apapanan di manugang yaw. Ay, madi aday talakay. Isumot nga rod ti kunak, imeng. Anyat aramidan ni Leonardo a manugang ta, ijay balay da ijay aman nala. Ay, jakam mo Apay ngay asyak ti saludsudam. Anya ngay ti amok. Bayam, takasaritak to man ni Janet. Maditikas jay nga aramidan ni Leonardo. Siya asawa nga mapankit din iti balay ti may sa aman nala. Ay, wan. Iso akasaritam to nga ron ni Janet nga anak ta. Ay, sana mabalin na palabsan day taan na amwam, Ponso. Wen, imeng, halaga akasaritak ni Janet. Nalpas ko na tinarimaan dete nadadayla kabinit mo, Paula. Ay na, naimbaglakit din dadaka ang kanayon ang maayabak, Leonardo. Adan mang tartarimaan kadagiti nadadaal a kagawaan dito'y pagnanaeda. Awanan yaman na. Naimbagkit di tanaira na ngawan pailaeng ti pakikonstruksyonak. Tanuad da ko man, saan ka matulungan? Ay na, agnanayon la ko man nga awan ti pakikonstruksyon Leonardo. Anya? Ay, saan mo't Paula? Anya laangin ti pagbiag mi ti asawak ngay, no awan tuki din ti pakitrabahwak. Di ka agdanag, Leonardo. Pasyak, ado ti nakasagana nga ipaaramid ko ka. Anya ngay da kita, Paula? Basta, maamuam to, Leonardo. Iso asaan mo aliwayan ti umay dito ayan ko no adawayam, ha? Takas iti ko nakon. Ado ti iparamid ko ka. Naimbag ta na taymingak mo't lang nga awan tar aramidam, Janet. Anak ka. Apay aya tatang. Asarita ka man. May papankan ni Leonardo nga asawam. Apay ni Leonardo aya. No kanayon ka no amapan, ije balay ni Paula, aman nala. Kawan mo, tatang. Kanayon amapan ijay. Na, no kasta, amom ti maipapan iti day ka. Kawan.
Amok ata kanayon mo't nga itad kanyak ni Leonardo ti itangdan kan kuana ni Paula. Nukas di nga ta ipatarimaan na ije balayda. Ay, saus. Anya kalakit din aya, Janet. Di ka madanagan nga amangan numadamdamag at no anyan ti mapasamak iti nagbaltan dal Leonardo nga asawam kanday di aman nala. Na, tanya ko mati mapasamak kadakwada tatang. Ay na nagkapoy kan ayasi ka, Janet. Di ka di madanagan nga amangan no kwa. Daytay kwa. Ay natatang, saan to mapasamak ti pagamam kanyo? Saan nga amo ni Leonardo nga asawak ti maipapan iti dayta pagdandanagan nyo? Kano na kay ni inosente ni Leonardo nga asawak? Di na amo tagluko dayjay tatang. Sigurado ka? Ay na, wen tatang. Ay sus, uray kat paturuga kiji balay ni Paula ti asawak kat siguradong awan ti mapasamak. Gaputan mo ka syaklaan tay ayatin na. Sigurado ka, Janet? Wen tatang, iso nga ura niya pa ti mapaspasamak. Jak madanagan. Ulitek nga ibaga tatang, inosente di asawak. Numayarig kumaiti kayo. Naganos pailaeng. Saan pa ang mabali na pagsungrod? Ay na, Janet. Kuidaw ka. At napagsasao ako nana. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisong round. Aho? Adula amin day ta pagsasaw? Saan to apulos na mapasamak day ta tatang? Isong awan na pulos ti pagdanaka? Ne, si kamat kaya ang Paula? Uwan manang Janet. Umay ko kumaayaban ni Manong Leonardo no awan ar-aramidan na. Tagpakuyog ak amapan a grocery. Tanda na klaangan tapno adda mangimat kadag iti gatangak. Ay, apag isong arod no kasta Paula. Anyan apan nakairanranana. Tawan pa'y laang ti pakitrabahuan ni Leonardo nga asawak. Isu pa'y mati itangdan mo kankwa na Paula. Ay wana manang. Tangdanak iti panangkuyog na kanyak amapan a grocery. Kasapulak ngamin at talaga ti agimat kadag iti gatangak. Mala, urayam labiitan ni Leonardo tayabak, ah? Mabait lang ang Paula. Janet, sa di naman ang tinapanan jay asawam. Awan mo ti trabaho na ti amok. Ang maapay nga awan dito'y balay. Imay sinuko ni Paula, nanang. Anya, Paula, daytay Manala. Nanang. Ah, Ningay Paula ang agpapay iti nightclub. apay asinukon ni Paula ja asawam. Kuyugan ni Leonardo ang mapan ag-grocery. Ni Leonardo ti mangimot ka dagiti gatangan ni Paula. Katangdanan na ti asawa. Anya, kat imanugot ka. Ay kauwan, ananang. Apay katasanan. Isupay mo titangdan ni Paula ka ni Leonardo, ah. Sayang pa'y mo dahil siya, nanang. Ay, por Diyos kamot, Janet. Apay nga imanugot ka nga kuyog ti asawam kanday dyan nga agpapay iti club. Kanya ko matidagas na, ay, ha? Ay, dakas tamangan tukat no sa dinon ti turturungan da. Di ka madanagan aya nga amangan no maadanda iti relasyon. Ay na. Una yan. Saan to mapasamak day ta, nanang? Agtalaga kiti asawak. Dinto masulisog day jay. Ay, kasano ang masiguradom dayta? Kat no dandan ni Romuaran ti kinarakaran ni Paula gapo iti kasya panagpadbado na. Uray pay. Saan na masulisog ti asawak kunak lang arudan? Ay, apo, Janet. Ti kayo, uray naganos, sumgad no maisong rod. Ay nananang. Saan mo ta kayo ti asawak? Iso saan to mapasamak ti bagbagayo? Ay, apay, aya adi ka dumdum nga kada kami iti amam. Ay na, kastala ti biyag, nanang. Basta jakpat siya na masulisog ti asawak iti dayja Paula. Sana pulos! Natangkan ti ulo ni Janet nga anak tapon so. Di na kaya ti dumngag iti sao. Ngarod Ay nasapay la ko mga raud. Ta saan amatudingan iti pamati na. Adin to masulisog di asawa na iti dayjay aman nala.
Ay nalakay, imposible daytan. Talaga nga imposible. Kunada nga rudain. Oray ti kayaw ket naganaws, sumgad no maisong road. Ibagbagak mo't daytaken ko na. Angam natangkan na talaga ti ulo na. Di na kayat apulaos ti mamate. Intun kuan, santo agbalaw no naladawon ti amin. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Di mo't nga mindem iti pamagbaga. Awan to nga rod, ti papabasulan na. Rabiin dyanay. Lamapay ngawan pay laing jay asawam. Di mo kunaan nga dapay lang ijay balay day jay apaula. Ay kasigurado nga dapay la ijay atatang. Di na pa'y siguro nalpas na impatarimaan ni Paula. Ay na, mauyong kansan si ka dyanay. Kita man ti oras nay. Alas 8 iti rabi eh. Ngam di ka man lamadanagan iti kaadapay laang jay asawam, iti balay ti may sa babae nga agpapa ay iti nightclub. Ay na, tatang. Kas kanayon nga ibagak kada kayo. Uray maturog ijay ni Leonardo nga asawa. Kawan ti mapasamak. Na, maag ka kaday. Kasano kumangay nga awan ti mapasamak na sulsulo da iti balay ni Paula. Ay na, di kay ka di madanagan. Dinto masulisog ni Leonardo kunak lang arudan. Kano na kain inosente di asawak. Ay, apo dyanay. Ibagak manunkan ka. Ti kayo, oray naganaws. Sumgad no may road. Ibagak matmanan kada kayo, tatang. Ah. Saan na kayo ti asawak? Isungawan ti pagdanagan nyo. Adda akong dito yung ti pagnanadan ni Paula. Agdorbelak, tanas ka na mamak. No, dapay dita ni Leonardo, tasaan mo ta nagawid iti rabi. Nay, Janet, anyat ko kung di tayong tigay ti pagnanagdan ni Paula. Kaya't ko makasarita ni Leonardo. Saan nga minanagawid iti rabi? Ha? Ay sus, kunak tupay kat. Agpayso ti atap ko. Ha? Atap mo nga anya, binita? Panagkunak kat si Murutan ni Leonardo nga asawam ka ni Paula. Nakitak ngamin ida nagdardaras a naglugan iti bas kat adda imot da amalita. Anya? Sana mabalinda ito'y tatang, nanang. Sana mabalin nga ramidan kanyak ni Leonardo da ito'y. Sana mabalin na panawan nak. Danga. Anya saan mabalin kat inaramid na lang arudan. Nagtalikan tumot nga main unay anak kao. Namin ano nga imbagami kan ka. Asaan arumbang anatalik ka iti kanayon na panagkuyog di asawam. Kanda jaman nala iti nightclub. Takunada nga rudan. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisong road. Tatang, wen nga rod agam natangkan ti ulom anak ko. Kanayon mo nga ibaga asaan to mapasamak dayta. Ay, kastala ti biyag kinon ko nam. Aw, anya ngay ita. Nanang, tatang, tulungan dak. Sapulan tayo ti asawag, pangasiyo. Ay, makamo ka. Di na kami iramraman itanyaman nga aramidam. Aywan, di mi kaya ti makibiyang iti dayta. Kasayaatan kit di ano aklo namon. Ana sulisog di asawam iti manala. Ay, kastala ti biyag anak ko. Didan gagayem tinaggibusan ti sabali pay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo oray naganos, sumged no maisong road. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kan itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sa balipay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon
Kasta Latibyan! Agiyaman kami, itingkay panagdengeg.